Jadi hasil pendapatan mulai siang tadi sampai kini dalam surat hidayah wa azahtaan basairi nalusawatal wilayah wa nusalli alaman arsalnahu syahidan wa basyiran wa nazira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syarat bersyukur marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah beliau kita Allah sampai pada alih kita pada malam ini. Dengan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam seperti sekarang ini. Sebagai alim yo ulama, salam penghormatan sebagai orang tua-tua, sabalun baretong kita bacaan kita ruang kekirim nasalan kako nampak tamu Jazaili durian singalang menggunakan Rp50.000, Amsusi durian gadang menggunakan Rp100.000, Situ Sipul dimasang menggunakan Rp50.000, Sultan Jasman menggunakan Rp50.000, Kaidir Rumpun menggunakan Rp100.000, Sultan Ego durian gadang menggunakan Rp50.000, Pintu Rimbo, Rasidin Aning Kampung Kalang mungkul belakang Rp100.000. Rasidin Aning ya. Rasidin Aning mungkul belakang Rp100.000. Tony Kampung Tengah mungkul belakang Rp100.000. Rifa anak Tony Rp2.000. Bang Asim ni deh. Kampung Tengah. Bang Wasim. Wasim masang ya. Itu Simoin sama-sama lain. Batanang. Simoin sama-sama lain memperlatang Rp50.000. Simoin sama-sama lain memperlatang Rp50.000. Lalamu nak lima kedan. Iya. Kau dulu terliwa pulang kampung dia ke Jawa dia ke Bukit Tinggi. Anak Tony tadi jang. Rifa, anak Tony Rifa. Rp20.000. Sijun Kakek Sawit Kota Batuang. Sijun Kakek Sawit Kota Batuang menggunakan Rp100.000. Siman Awil Serumpun Batanang Bujang. Siman Awil Serumpun menggunakan Rp50.000. Unilabu sendirian Rp50.000. Bujang Kampung Tengah Awil Serumpun mungkul belakang Rp50.000. Sendirian Rp50.000. Karanai Batanang Kampung Tengah mungkul belakang Rp100.000. Jundia Kampung Talang. Di Jundia Kampung Talang mungkul belakang Rp50.000. Rp50.000. Karya Bediang mungkul belakang Rp100.000. Sultan Siin Taruang mungkul belakang Rp50.000. Nimar Bamatang Malai sendirian Rp50.000. Bamatang Malai mungkul belakang Rp100.000. Sultan Sunir Bamatang Malai. Awang labadare mungkul belakang Rp100.000. Awang labadare.
Ajo Sam Kambang. Ajo Sam Kambang Kampung Talang. Muka belakang 300.000 rupiah. 300.000 rupiah muka belakang Ajo Sam Kambang. Ada ni. Tak kerja dah. Rupiah, 100.000 rupiah. Sultan Sikai Kampung Talang. Sultan Sikai Kampung Talang muka belakang 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Kampung Tengah muka belakang 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Malik Lapau. Go. Green. Ya. 100. Malik Lapau awal terumpun. Malik Lapau awal terumpun. Muka belakang 200.000 rupiah. 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Siap? Silen anaknya Samodillah. Batu Baradia 50.000 rupiah. 50.000 rupiah. Sultan Sab Pematang Malai. Sultan Sab Pematang Malai. Kaidir Taruang Taruang muka belakang 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Kaidir Taruang Taruang muka belakang 100.000 rupiah. Tolong kajai sebelum kata ke pondok ini mama. Siam Eri Simpang Durian Gadang. Eri Simpang Durian Gadang muka belakang 100.000 rupiah. Sinur Unyil di Lambe muka belakang 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Buyong Putia. Pokoknya Pak orang menyalam orang. Ayo Pak orang menyalam orang pokoknya orang nolih. Ayo. Kau nama Buyong Putia na we. Buyong Putia muka belakang sehingga 100.000 rupiah. Kancang. Ajo Zam Durian Gadang. Ajo Zam Durian Gadang muka belakang 100.000 rupiah. Marakati Ciun Kampung Talang muka belakang 50.000 rupiah. 50.000 rupiah. Sultan Anjas Mimi Kampung Talang muka belakang. Ya. Bagi Rumutan Kampung Tanah muka belakang 50.000 rupiah. Isra Anam Jane Termotu 50.000 rupiah. Penyuang muka belakang 50.000 rupiah. 20.000 rupiah banyak tiga. Tiga Kampung Talang muka belakang 50.000 rupiah. Kalau mana muda lah ini. Muda nampak ni tidak kawan. Salim Durian Gadang muka belakang 60.000 rupiah. 20.000 rupiah. 20.000 rupiah Salim Durian Gadang. Uni Joy. Nidar Simpang Tinggal Durian Gadang sendirian 50.000 rupiah. Sultan Siwin Kampung Talang muka belakang 100.000 rupiah. Sultan Hendra sekeluarga 150.000 rupiah. Dedi Kampung Talang muka belakang 50.000 rupiah. Buyuane Kampung Talang muka belakang 60.000 rupiah. Johan Awis Rumpun. Johan 50.000 rupiah. Azwali Awis Rumpun. Taruang muka belakang 20.000 rupiah. 20.000 rupiah. Pematang Malai Norema Pematang Malai sendirian 80.000 rupiah. Marani Pematang Malai 50.000 rupiah.
Sultan Sarel Pematang Malai mukul belakang 60.000 rupiah. Oh, anak wak suci Suci anak Tasarel. anak Tansarel berapa? 20. 20.000 rupiah. Hijau anak muda. Sejul anak Yuadam Permuda Pematang Malai 50.000 rupiah. Uni Nuani Kampung Talang sekeluarga 150.000 rupiah. Anak Pian Lapau Durian Singalang, anak Pian Lapau Durian Singalang mukul belakang 100.000 rupiah. Anton Pematang Malai mukul belakang 50.000 rupiah. Durian Gadang mukul belakang 100.000 rupiah. Sejun Durian Gadang mukul belakang 50.000 rupiah. Cengeh Pasabawan mukul belakang 100.000 rupiah. Uni Bone Badu dan Nae 50.000 rupiah Durian Gadang. Dari CN sekeluarga di Kupang Gajah kain salai tambah piti 300.000 rupiah. Dari Nana Pematang Malai mukul belakang Nana Pematang Malai mukul belakang 50.000 rupiah. Muncak Kalenek mukul belakang. Hendra mukul belakang Taruang 50.000 rupiah. Siris mukul belakang sendirian 50.000 rupiah. Uninian di Simpang sendirian 50.000 rupiah. Sejuk Durian Gadang mukul belakang 50.000 rupiah. Koles dari keluarga Jawa Sawal. Nampak tamu Sawal mukul belakang 150.000 rupiah. Marasi Yeni 100.000 rupiah mukul belakang. Sultan Erwin diet mukul belakang 200.000 rupiah. Ibu Sultan Erwin di Melintang 50.000 rupiah. Sitif TV 50.000 rupiah. Jumlah PT dari Jasawal 550.000 rupiah. Sedikit. Yudi anak Subasar Pemuda di Padang 50.000 rupiah. Bujang Simpang 37 mukul belakang 100.000 rupiah. Sultan Yun Kampung Tengah mukul belakang 300.000 rupiah. 300.000 rupiah Sultan Yun. Izal Kampung Tengah mukul belakang 100.000 rupiah. Koles dari Bujang DL. Nampak kamu Bujang mukul belakang 100.000 rupiah. Buyuang mukul belakang sendirian 50.000 rupiah. Sultan Ali Sri Ade mukul belakang 100.000 rupiah. Irwan Sri Iswandi 50.000 rupiah. Yudi 25.000 rupiah. Anissa 25.000 rupiah. Jumlah titik 350.000 rupiah. Kantiat itu rimbo mukul belakang 100.000 rupiah. Ajo kiri Niu Pematang Malai sendirian 20.000 rupiah. Di Kampung Tengah tanggal 28 bulan 6 2021. Dan baru PPT 60 juta sampai 175.000 rupiah. 60 juta sampai 175.000 rupiah. Barang ame gadang kene ilmu bantua. Barang ame gadang kene ilmu bantua. Kain walai kado 12 hasil pendapat oleh kita nomor positif 60 juta sampai 175.000 rupiah. Barang ame 5 bantua. Kain 2 lai kado 27 buah
anak daru surang. Itulah hasil pendapatan lekito pada malam kini. Aku sebagai pembawa acara atau kebenaran kasingguang katanya kawan tuang kita turun. Aku mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahaku yang semando kalau ada yang datang dari kampung kita masuk ke bendernya mama.